שיהיה מורה בהיספורט. איך כמו דודקין שינוי שינוי בשלה, וצ'גלסווי עמדה. שיהיה דקנו, ופורטוя и отслеждение избори пир. Ще само това и уверен към бунт. Ще се наставим, ако може да след избора да ведем по това ще бъде. Сигурно знам по този нищо. Даже войт, а как их школе нет. Как все. Ты выданный сам, интернетный отгод. Да, не сам. Поддержал господина Бараковича в его потезу. Единственный начин и taj dio da budemo prepoznatljivi sa lijem Moskvog katastra se nikoma stavljujnica. Например, примерно tehničku, kada je banj na njim finančno, njih se staraši. Само așa am putut. Acum, mora să avem câte să așteptăm, să zicem, dali tok situație, kako će se kreće. Cum se fie, da li se kapitano vlada, kako će se da se dalje odvije, da li, cum, de će se polome cu copia. Și vreau să vă spun că Iisus din stagă să am eu timp de ceva, să ieșim singur la locurile izbore. Ali ipak, iar nu știm cum să fie situația normală. Și eu gândesc, din stagă să spun, da, nostru, încă moartea mergem câta, să cumpărăm, noi să cumpărăm imani, al moartea mergem câta, încă nu am gândit. Upravo, ja sam upravo. Hvala, Martin. Zahvaljujem, Goran Petrović. Molim vas, strpljenje, čekaj, ko dobije? Goran Petrović, molim vas. Ja sam Goran Petrović, gospodar stranke, gdje govori Sotivan Ajdenbek. Tema, gdje jednostavno iskustva oko dogovora. Dogovor je bio i da Živa Lazić uđe u parlament. To su ne pustili dogovor. Znači, to se nije jedno stvari koje se nije ispoštovalo. Drugo, što se tiče te saradnje, smatram da je to dobar proces. Zato što politici nema ljubavi, nego ima interes. Moram da prekinem, nije bio to dogovor. Znači, dogovor između Vlaške demokratske stranke Srbije i demokratske stranke je u tom sporazumu o saradnji. To što smo mi razgovarali o Živoslavu Laziću, niti je ušao, znači to uopšte ne dotiče nas. Mi smo ga promovisali u toku predizborne kampanje i nadali smo se, ako budu dobri izbori, će Živoslav Lazić ući u parlament Srbije. Znači, samo to da neko površeno ne shvati da je on ušao u deo dogovora između nas i demokratske. Znači, ovo drugo, da je saradnja, imali smo oni koristi od nas, ali smo mi imali koristi od toga, tako da što se tiče toga interesi su relativno zadovoljeni na obe strane. Ko se još javlja za reč? Ili smo... Gospodin Radiša Valić... Ajde, ostavit ću starije. Ajde, gospodin Vića Stegljani. Koji smo stariji, ali ajde, nema veze. Jo, da. Već smo čuli jedno da se ipak ja stariji. Pa evo, svi su uglavnom... Čekaj, ko će da pričaju? Stariji se. Drago mi je što ste se okupili stvarno u odziv za ovaj glavni odbor. Kad sam vidio da nema više ni materijala, ostao sam bez materijala, ja sam mogu da budem mnogo zadovoljan, stvarno. Neću da govorim puno o izbornoj kampanji. Izborna kampanja je prošla kako je prošla. To je bio jedan od najboljih testova koji smo mi mogli da imamo, što kažu, uz pomoć i nekih drugih, da vidimo kako bismo se eventualno kvotirali na nekim sledećim izborima uz malo dodatnog malo napora i angažovanja. I ja mislim da ćemo mi relativno dobro da prođemo na svakim narednim izborima, ne budemo li pravili nekakve greške. Tako da ja pozdravljam ovu ideju o osnivanju političkog savjeta, jer je politički savjet mnogo važna stvar. Politički savjet će odlučivati o tome kako treba da se vodi idejno, da se kreira politika jedne stranke, i to treba da rade izuzetno školovani ljudi, jer i za politiku kao i za sve ostale ljudi i za sve ostale dobro obavljene posle ljudi moraju da budu školovani. Znači, to je dobra stvar.
ja ću da kažem nešto, nisam da to kažem pod razlom, međutim, izazvan sam na neki način pojedinim komentarima po pitanju kako mi treba da nastupimo, kako treba da se ponašamo i tako dalje. Ja ne delim takvu mišljenje. Nama se otvorio nakon dugo vremena izuzetno dobar teren da možemo politički da radimo. Znači da preko zastupništva u organima gde budemo na osnovu našeg rezultata dobijali mesta, mi možemo da kreiramo politiku naše populacije. Naša populacija je, ne slažem se ni sa tim, da smo bili ugnjetavani 200 godina. Svi su na Balkanu bili ugnjetavani od strane svojih vrhuški, od svojih vlasti. Mi smo bili ugnjetavani u meri ukoliko smo mi imali, nismo imali recimo svog kneza ili kmeta u selu gde se biralo, a toga je bilo uvek. Mi smo birali sami svoje knezove, seoske starešine, i te seoske starešine ne možda kažemo da su nam ugnjetavalo nas neko treći. To je generalna politika takva na Balkanu. Na Balkanu je vođena jedna nacionalistička politika i to su radile sve države. Mi smo se zatekli u svim tim državama, ima nas i u Grčkoj, i u Albaniji, i u Bugarskoj, i u Srbiji, i u Makedoniji sada i tako dalje. I trebalo bi da vodimo računa o tome kako ćemo da mi artikulišemo te naše buduće zahteve i kako da ih predstavimo našim biračima. Naši birači su naši glasi. Naši glasi, moram da vam ukažem na to, ne poznaju dovoljno, ne poznaju nikako identifikaciju sopstvenu. Oni misle da smo mi nešto drugo od Rumuna. Mi znamo svi u osnovi da smo mi koren jedne iste žice, ali iz neke daleke prošlosti. Danas se desilo to da smo mi od njih udaljeni 150 godina. Tih 150 godina učinilo da ako prošetamo mojim selom, gde smo se najviše izjasnili kao Vlaha u Srbiji, to je Gornje nekog Bora, a u Boru moram da vam kažem... Evo, Radiša, izvini što te prekidam. Ja bih te samo zamolio, pošto vidim, tačka dnevnog reda je izveštaj predsjedništva. Nije problem, sve što želiš da kažeš u vezi ovoga, imat ćeš prostora i pod razvoj i pod neku tačku dnevnog reda koji će dotaći to, ali ajmo da se držimo dnevnog reda i da privedemo drugu tačku dnevnog reda. A normalno, apsolutno... Evo, ja ću da zadržim svoju diskusiju, ostavit ću za kraj podrazno, jer ja želim da ipak skrenem pažnju da ne odemo na nekakav krivi kolosek. Da ne odemo na takav kolosek gde će da nas prokažu sve moguće službe obaveštene ove države, kojima je to i posao, postoji parlamentarna kontrola tih službi, gde se podnose izveštaj, šta se radi, šta se misli, kako se kreira politički, kako se kreira, a kako se kreira i nešto drugo. Ja bih hteo da vam ukažem na to, mi smo kritični veoma prema nacionalističkoj srpskoj štampi. Veoma smo kritični kada vidimo da se nešto govori o nama loše i mi skačemo na noge. Ali nikada nismo videli šta se dešava u štampi preko granične države. Ostavite za kraj. I da vodimo računa, mi kao politička stranka moramo podjednako da reagujemo na sve nacionalističke i loše stvari. Da li se još neko javlja za reč? Martinović, meni je drago što smo se danas okupili u ovako velikom broju ovde i želim svima da čestitam na postignutim rezultatima na prošlim ovim parlamentarnim izborima gde smo zaista doprineli da Demokratska stranka Srbije dobije rezultat, naročito na ovim prostorima u istočnoj Srbiji. Demokratska stranka, da ne budem ja sad njen zaštitnik malo, pošto su je svi kritikovali da je ja malo štitim, ona jeste velika stranka, zaista. Stranka sa ogromnim potencijalom, finansijskim, stručnim, kreativnim, marketinškim ili kako god hoćete. I nismo krivi što do sada nismo bili prepoznatljivi. Pa verite, kad sam ja čuo da je predsjednik Balašević pregovarao sa jednom drugom političkom strankom i kada su predstavnici te političke partije rekli da on zaista i ne poznaje i ne zna da u istočnoj Srbiji žive Vlasi i da su to isto Srbi, samo malo drugačije razgovaraju, ja sam bio frapiran. Znači, i uopšte oni ne znaju, naročito mlad, taj beogradski lobby partijski ne zna da mi postojimo na ovim prostorima. Oni nas zaista smatraju Srbima. I mi smo u neku ruku najveći krivci za sve to. Ovim činom smo zaista pokazali
da postoji. Pokazali smo da Demokratskoj stranci možemo da budemo partner. Ja sam to zaključio iz nekoliko razgovora sa nekim čelnicima iz Demokratske stranke, kao što su Mirica Stevanić, koji u Svilajncu, kada smo se inače sastali na njihovom slavlju, kada je bio oduševljen i rekao je da zaista je vlaška priča i Vlaška demokratska stranka Srbije doprinela pobedi Demokratske stranke na prostorima istočne Srbije. Jedan od čelnika ili člana izvršnog odbora Demokratske stranke, ne znam kako se zove dečko, čak je toliko bio oduševljen da je onako u šali rekao: a znate, mi smo zaista shvatili da ste vi potencijal i nemojte da tražite drugog partnera za neke druge izbore na prostorima istočne Srbije. To su neki stavovi sa kojima sam se ja susretao. Ja verujem vama da ste se vi na lokalu susretali sa problemima. Ti sami prethodnici ili predsednici opštinskih odbora u tim opštinama ne mogu da shvate da ovako verovatno gube članstvo zato što to članstvo shvata gde se nalazi i prelazi u jednu svoju partiju, u Vlašku demokratsku stranku. I verovatno su oni malo sujetni, opterećeni time i pokušavaju da na svakojaki način oblate ili omalovaže naš rad. Ja verujem da u tome neće uspeti, a mi ćemo pravu snagu pokazati na nekim narednim lokalnim izborima. Ajde da pokušamo da svuda gde možemo izađemo sami, pa da kažemo da opština Kladovo, koja ima 22 sela, zaista može da ima 20 ili 15 odbornika ili 10, nebitno je. Ajmo u Kučevu da izađemo sami, ajmo gde god možemo i gde god mi naćemo da shodno, da procenimo da možemo da postignemo neki rezultat, izađemo sami, pokažemo svoje vrednosti, a onda ćemo biti prepoznatljivi za sve. Onda nećemo da imamo problema sa nekom jačom političkom partijom, verujte mi, svi će se grabiti za nas, jer mi smo stabilna partija, mlada partija koja je za kratko vreme postigla jedan, po meni, fantastičan rezultat i u broju članstva i u organizaciji rada, u osnivanju mesnih i opštinskih odbora. Ajmo da pokušamo da svima dokažemo da mi zaista možemo da budemo prepoznatljivi i to je naš uspeh. Hvala.